Bone di le nne di itlama go boeletsa mo Botswana. Lephata la banana le bong le mothulaganyong ya go tlhoma molao wa tekatekanyo ya bong wa Gender Equality Bill. Fama go tsamisa mekao lekgotla la Botswana Football Association le simolositse semmuso tutuntsho ya malatsi matlhano ya bakatisi ba ba tshwara dinno. Motho a go itse ka gore yalo re tsena ka tlhamalo mo dikganyeng tsena ke Honorable Nthinkala Katshane ke na le tshepiso sekolo o diranola ka puo ya diatla Tuan Patane o tla le re tsa metshameko a re di simolleha. Tautona Advocate Dumaboko a re lehansi la Botswana le ngwakile babeeletsi lefatshe ka bophara ka jana ba le bane ba bone ba se ba supile ha ba tla beeletsa mo mehameng ya akaretsang maranyane kgotetso le o ntshang dijo. Tautona o buile se morago go kopana le bagwebi le babeeletsi go tswa ka mahatsheng a Afrika le America ba bane ba tsene phetogo ya US Africa Business Summit. Dipuisano tsa bone di ne di remeletse mo go beeletseng mo lehatsheng la Botswana go hehosa tiriso ya maranyane go dira ditlhabollo a rutlwe totlang Matlhabaphiri ka pego. Tautona Bokona a dirisa letsatsi la gagwe la bofelo kwa phitlhegong ya papadisano ya mahatse a Afrika le la Amerika go kopana le bagwebi le babeeletsi go tswa lehatsheng ka bophara go rekisa lehatshe la Botswana le go sekaseka ka ga le ka tshwaraganelang ditlhabololo tsa lehatshe le beile ko pele tiriso ya maranyane. Di-components tsa teng di mo di-sector tse dintsi e nngwe ya a ke a se ka e bua material ba mo real estate, urban planning, urbanization, construction of cities, technology, food production, agriculture, energy, ke dilo tse di harogane tse ba tsena mo go tsona. Mme ebile ba na le boitseanape le bokgoni ebile go supega gore ba di dirile le ko mahatsheng a mangwe ba teng mo Angola ba dirile ditlhabololo tse dintsi ba ntse ba tsweletse ba di dira mo le ko mahatsheng a mangwe mo Senegal le a mangwe ya la jang. So re batla di-components tse di nang le track record a re batle batho ba batlang ba tle go simolola ba tle go ithutela ka godimo ga re kopana le babeeletsi re bore barare re tisang boranyane tisang madi a lona babeeletsi le bole thoma le bole anamisa maranyane a ka ditsompelo tsa rona re le puso se re ta se thomamisang ke gore ha maranyane a bereka a ta re thusa gore re boloke re bo re baballe matsananyana a ntseng a le teng ke gore ditamelo di tsena re di duele gone ya ra go di duela re ntse re tsweletse mo nakong ka mabaka a re letang ebile a sa re imele ebile a sa kwahatse lone lehatshe le batho ba lona ke yone thulaganyo ya nngwe e bidiwa gotwe public private partnership. Na gwetla bagwebi ba Batswana go inaakanya le diphetogo tse go atolosa mebaraka ya dikgwebo tsa bone a gatelela ha puso itsile go baya manokeng ka go tlhabolola maharatlhatlha le kanamiso ya maranyane. Not only is the digital infrastructure necessary, it's the backbone, the platform for trade. Go tlhokagala jaanong connectivity ya ditsela, trade corridors. Ha go tebo Lubito corridor go tawa gore mahatshe a ta ba tshwaragane kwa go tsena ko bo Dar es Salaam. Rona se re se dira ke go tlhomamisa gore le rona re lomagana le tsone di corridor tse go gore a gore jaanong mo go ebi go ga rona o ka rekisa dilo tsa gago tsa tsama tsa go goroga di ntse di le pope di siame di babalesegile ko di batliwang maranyane a ra go a tsenya ra go a diragatsa mebile maikaelelo a rona ke gore a ba diragala ngwagao go isohele. Godimo ga moo Tautona Bokona a gatelela botlhokwa jwa madi a tsenang mo lehatsheng go godisa itsholelo go rotloetsa phadisano le go tlhama ditiro. Tlotlang Matlhabaphiri, BTV News, Luanda, Angola.
maitekong a go nonotsha tirisano mmogo gareng ga lefatshe la Botswana le la Germany mo tsamaisa dipuisano tsa palamente dithapelo ke o rapetse ona mogala moemedi wa lefatshe la Germany mo Botswana Gabriela Beneman ka maiteko a go tiisa tirisano ya bobedi ja mahatshe a mo mehameng e farologaneng ya itsholelo bobedi jo bone jwa tumalana go tla ka methale le mananeo a ka thusang dipalamente tsa mahatshe a bone go ka arogana dikitso le maele ka go nonotsha tsamaiso puso e lolameng a re utlwana le thata mothanga mahatshe a Botswana le Germany a simolotse tirisano mmogo ka ngwaga wa 1966 mme go fitha le gompieno tirisano eo e tsweletse ka go gola mo maitekong a go supa tswelelopele mo botsalanong jwa mahatshe a motsamaisa dipuisano tsa palamente ra dithapelo ko rapetse o na amogela moemedi wa lefatshe la Germany mono go ba buisaneng ka dikgang tse di amang mahatshe o mabedi ko rapetse o ne gape a tsaya sebaka se go supa dingwe tsa dikgetho tse palamente e lebaganeng natso. Our roadmap and top priorities is we want to strengthen our democracy and development. And this is ko pele go tiisa puso ya rona ya batho ka batho le go tsisa dithabololo mme se se ka kgonagala ga rena le palamente e ikemetseng ka nosi badiri ba ba nogileng ka dikitso le mananeo a akaretsang seromamo wa television ya palamente go isa dikitso sa rona ko setšhabeng. We possibly have our own TV channel and radio channel so that we are not encumbered to disseminate information. Moemedi wa Germany o ne a tsaya sebaka se le ene go rotloetsa palamente ya Botswana go ikgolaganya le a lefatshe la gagwe makgotla a ikemetseng le puso ya koo go ka thusa go rarabolola e seng hela dikgetho tsa palamente mme le tsa lefatshe leno. Usually is a friendship group for Central and West Africa. There is a friendship group for the Sub-Saharan Africa. And these groups of parliamentarians that are ra dikomiti tsa palamente tse di itebagantseng le mahatshe a Afrika mme ebile ba palamente a tsone a eme malalalaotswe go ka itshwaraganya le mahatshe le go dirisana mo mehameng ka go farologana ka jalo nako kgolo ke eno. That should be used soon, as soon as possible, and from both sides to really get a good connection and friendship started. Also, I'm in touch with the SG. Yes. And we... Re tla netefatsa gore tse re di buileng ra di latedisa re teka mananeo a tla re sologelang molemo re le mahatshe ka bobedi. But of course, we'll also keep you in the loop on, the work that we are doing. Mahatshe ka bobedi a itamile go tswella ka tirisano mmogo e itebagantse le dithabololo puso ya batho ka batho le kagiso. Tautona Advocate Maboko o tlhomile Ntshisana Motsete Phillips go nna moemedi wa lefatshe la Botswana kwa Switzerland le go nna moemedi wa lone kwa lekgotleng la ditšhaba kwa Geneva. Motsete Phillips ke modirapuso wa maitemogelo a kwa godimo a na le dingwaga di heta 30 mo tirong o na tshwara maemo a boeteledipele mo makalaneng a le mmalwa go balelwa le la International Monetary Fund, World Trade Center la mangwe a mahatshehatshe. Monogae o nnile mokamedi wa kompone ya Alan Gray le go nna mothusa mokamedi kwa Botswana Insurance Fund mme o ne le seabe sa motia mo makalaneng a tshwanang le kwa BFM, Mascom le BITC ka nako ya hae bidiwa Bedia. Maitemogelo le dikitso tsa ga Motsete Phillips di tla thusa go isa pele dikeletso tsa lefatshe la Botswana mo mererong ya tsa mafatshe a sele le go thusa go godisa serodumo sa Botswana. Mo go tse dingwe go solofetswe gore Tautona Advocate Maboko a buise phuthego ya babegadikgang tshokologong eno mo dikagong tsa Mass Media Complex. Phuthego e tla simola ka nako ya boraro mme e tla bo e le sebaka sa gore Tautona Boko a tlhalosetse setšhaba ka botlalo ka mesepele le tse a di kgonneng mo mesepeleng ya ntseng a etsa kwa mahatsheng a sele. Nngwe ya tse a tla lekodisang setšhaba ka tsone ke leeto la gagwe la bošweng kwa Luanda, Angola kwa neng a tsene phuthego ya US Africa Business Summit e neng e kopantse baeteledipele ba mahatshe ka go farologana. Mo
modulasetilo wa khansele ya Bokone Bophirima Itumeleng Kelebetseng re rentswa itshulelo ya lehatshe leno e le kwa tlase kgaolo yone tlhoka ditlhabololo bolela fa kgaolo ya maung e leng boremelelo jwa bojanala e tshwanetse go itshupa ka go tlhabologa o buile se kwa maung mo phuthegong ya khansele ya Bokone Bophirima a re utlwa Maratha Kaisara. Re Kelebetseng a re jaaka itshulelo ya lefatshe e le kwa tlase jaana ba kgwethega go adima madi kwa mabolokelong go netefatsa gore ba tsweledisa ditirelo tsa dithabololo mo kgaolong a re dithabololo ga di a tshwanela go salela kwa morago go gotaditse makhanselara go lwantsha seemo sa leswe mo kgaolong eno. Re se re approach dibanka go adima madi a la go tswedisa di-project tsa rona ga re di lebelela they were going around 1 billion. Then re re ka di amedimela 1 billion o ka adima ke banka e so re emehela kana ntse re dire yalo be re ba re adima re kopa permission ko ministry ha re batla gore maung e nne city ya ka re batla ha re ka dira di-project tse tsa 1 billion maung o ka phatsi a re teng ka di-initiatives tsa go tlina maung re le ma-councilor re di etelele pele nna le di-vidisa lona le di kgontse gore di cleane maung. Go sa le fo makhanselara a Bokone Bophirima ba kopile gore dituelo tsa ditshenyo tse di bakiwang ke diphologolo tsa naga di akaretse dinoga gareng ga tse dingwe tse e leng gore di ntse di sa duelwe ba kopa le gore le dila phimolo dikeledi lo ke diwe wa motho go ka itela tau di bolele puti a motho ga itela e bolele mia bana le bua go go phokotse go tani Bophiri bona ba dira tsementsi tota go heta Batswana ba senyegelwa ba lema boturu ba rua dilo tsa bone dikgomo tsa bone tse di turang mme ga diphologolo di ba senyetsa di-rate tse di beilweng ke goromente di kwa tlase fela thata a kgone go thusiwa tare bona batho bone ba mula tulo go dipatele ba mo ka kgaola maoto ka lebaka la gore mo pele ya betseneletse mme wa go tsela botshelo jwa gagwe jotlhe a tsamaya ka leoto le le mohela bongwe re bona botshelo jwa gagwe ka boammaaruri bo hela gone go ngwa mme ke tsheo kana ke noga go include go tla go raya gore go bankanngwe yone policy ya rona yone ya compensation. Tsholofelo ke gore e re dithabololo di ntse di tsweletse di dirwa molaolo ono o baakangwe go ka tswela setšhaba mosola. Maratha Kaisara, BTV News, Maung. Lephata la banana le bong la re le mo thulaganyong ya go tlhoma molao wa tekatekanyo ya bong wa Gender Equality Bill go netefatsa gore go kabiwa diphatlha tse di leng teng tse di kgoreletsang go diragadiwa ga molao se e le maiteko a go tsibogela kgokgontsho mo setšhabeng se se builwe ke tona wa banana le bong Lesego Chombo jaaka na tswala beke ya thapelo ya setšhaba kgatlhanong le kgokgontsho ya bong mo Gaborone go boletse Boitshwarelo o tshwere pego. Jaaka baokami ba ne ba kukwane go tla go bua le Ramasedi ka thapelo go malekodisa ka kgokgontsho ya bong e tšhaba eno e mekamekaneng nayo jaaka e batla go ipatela bonno mo tšhabeng ya Botswana mme kana se ke bontlhabongwe jwa maiteko a setšhaba go nyeletsa go thelele kgokgontsho ya selebego sepe fela thapelo ya setšhaba kgatlhanong le kgokgontsho e gogile malatsi a supile e senotse diputso di le mmalwa gareng ga tsone ke ya gore a mme molao hela one ka bone o ka kgontsha setšhaba go diga mokalo bao. For those who already know of the Bill Act that gives a complainant an opportunity to be part of the bill application, go na le ditsamaiso tse di teng tsa molao mme re bereka thata le lephata la boatlhodi go tlhomamisa gore melao ya rona ya bereka ka gore go le baka jaano e ntse e sa bereke. To ensure that all of our laws are in action because they have not been in action for a very long time. We cannot ignore the growing trend of cohabitation in our communities. Gare ka kera ithokomolosa dikgang tse mo go tsone baratani ba nnang bothe re tshwanetse ra buela kwa setswaneng sa rona mo baratani segolobogolo bana ba itirelang hela batsadi ba lebile golomo go ka baka mathata When not grounded in mutual respect and responsibility.
mme jaanong jaaka lehatshe le santse le o le ka mangole go rapelela seemo ebile se emetse molao wa tekatekano gore o thongwe. Potso e nngwe ke gore go dirwa eng ka se. Go na le komiti ya maphata e itebagantse le kgokgontsho ya bong e akaretsang gareng ga mangwe lephata la tamelo ya bana le mothulaganyo ya go simolodisa dithuto tsa tekatekano ya bong mo dikolong go ruta bana ba sa le bannye ka tekatekano le gore tota golomo ke eng. And how they ought to relate with one another. Go wela ga beke ya thapelo ya setšhaba kgatlhanong le kgokgontsho ya bong ga se go ema ga ntwa eo mo e ne le go kopa lesedi le bothale fela mo modimong gore tselapedi go ka tsewa efe. E nngwe potso e santse e emetse ke gore a jaanong maano go ka dirisiwa afe go fetola mekgwa e ithoteletsang kgokgontsho. Go buletse mang boitshwarelo BTV News Gaborone. Ha re tswala dikgang tsa motho pego e tswang ko ofising ya tautona wa pele e tlhalosa fa Dr. Mokgweetsi Eric Kiabetswe Masisi le mohumagadi wa gagwe Nell Jane Masisi ba le kwa lehatsheng la Mozambique go tsena moletlo wa boipuso jwa lehatshe leo wa bo 50. Loeto leo ke lengwe la maiteko a puso a go tiisa tirisano gareng ga mahatshe o mabedi. Di tirisano sa lehatshe la Botswana la Mozambique di simolotse ka ngwaga wa 1975 mme ka ngwaga wa 2004 lefatshe la Mozambique la simodisa ofisi ya boemedi mo Botswana fa lefatshe la Botswana lone le ne la simodisa kwa Maputo Mozambique ka ngwaga wa 2012. Boipuso jwa lefatshe la Mozambique jwa dingwaga tse di 50 bo tshwaya kgatelopele mo pusong ya lefatshe leo ga mmogo le batho ba lone ga mmogo le go lemoga ditso tsa lefatshe leo tse di thusitseng go aga tšhaba le go tiisa tsholofelo ka bokamoso jo bo nonneng jwa lefatshe leo. Tautona wa pele le mohumagadi wa gagwe ba solofelwa go boela monogae kgwedi eno e le 27. Puso e simolotse lenaneo la Botswana Early Stage Program mo Gaborone ka la bobedi le mo go lone e ikaelelang go fefosa tlhabologo ya dikgwebo tse di dirilweng ka ditlhamo tsa beng morago ga thutontsho e neng e tseneletse. Lenaneo leo ke kgolagano gareng ga lephata la papadi le tlhabololo kgwebo le lekala la Botswana Digital and Innovation Hub mmogo le sekolo sa Massachusetts Institute of Technology ya kwa America. A rutle solofelo Tombale. Puso e tsweletse sentle ka maiteko a yona go beeletsa mo dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi ga mmogo le tse di ikagileng ka tlhabololo ya maranyane a sešwa. Dithuto tsa Botswana Massachusetts Institute of Technology Bootcamp tse e leng tsa ntlha di ne tsa simololwa ka maikaelelo a go neela dikgwebo tseo di dirisiwa tsa go atlega. As the Ministry of Trade and Entrepreneurship, we believe that entrepreneurship is not only about building businesses. Re le lephata la papadi le tlhabololo kgwebo re dumela gore go gweba ga se fela go aga dikgwebo mme go rarabolola mathata a lefatshe leno le go aga itsholelo e e nonofileng. Lenaneo leno le tla thusa borradikgwebo ba rona go na le mogopolo e e tlhabologileng le didirisiwa tse ba di tlhokang go fetola lefatshe leno. With the mindset rather, tools and networks they need to lead this transformation. It is our conviction that when the program concludes, re na le tumelo ya gore fa lenaneo le fela re tla bo re agile motheo o nonofileng wa dikgwebo tse di simololang tse di ipaakenyeditseng go tsaya ditharabololo tsa dikgwebo tsa bona kwa mmarakeng go bona baji bareki go batla madi le go dira mmogo entrepreneurship and or seizing many other business growth opportunities. Go ne ga abalana sekai sa thulaganyo ya dithuto tseo. This outline made up of rigorous curriculum topics that ke kgatlhilwe thata ke lenaneo la Early Stage Program la dithuto tse di akaretsang business modeling tools, revenue models and pricing le tse dingwe. Design, to mention but a few. I hope I'll learn more than I need or just enough. Ke solofela gore ke tla ithuta go le gontsi gore kgwebo ya me e simolole go dira le gore ke seka ke apalelwa go ya pele. Making failures or failing in the future with the project. MIT is a really great institution. MIT ke yone e eteletseng pele dithuto tseno. MIT ke sekolo se segolo ka jalo re dumela gore ba na le kitso e ntsi e ba ka e nayang. Ke batla go ithuta mo go yone gore ke kgone go e tsenya mo kgwebong ya me le go e dira gore e nne e ka gaisang tse dingwe. To actually get it to become the
the greatest and basically the unicorn of Africa when it comes to the fashion industry. Dithuto tse di tla tswelela mo dibekeng di le 12 ka go nna le dipuisano kwa BDIH tse di tla akaretsa bangwe ba ditsena ka maranyane ba ba feta 30 ba ba eteletseng pele dikhampani tse di tlhophilweng. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Lekana la Botswana Unified Revenue Services BURS le rutsa semmuso dikago tse diša kwa molwaneng wa Pioneer Border Gate tse di lopile madi a 588 million pula ha bua kwa loetong la babegadikgang la go lekola le go rola semmuso dikago tse mokamedi wa BURS Jeanette Makgolo tlhalositse fa dikago tse di tla nna pinagare go tsamaisa kgwebo le bojanala gareng ga lefatshe la Botswana la mangwe segolo bogolo mo tseleng ya Trans-Kalahari Corridor a ruta Mojadi Mokibelo. Dikago tse diša tsa molelwane wa Pioneer Border Gate ke nngwe ya maitamo a ta thogatsang go tsamaisa kgwebo mme seo se rudise tshwanelo ya lehatshe leno jaaka dithoto di tswala go tsena mo lehatsheng. Mo godimo ga mo boeteledipele jwa BURS bo supa ga dikago tse diša tse di tla godisa papadisano ga mmogo le tshireletsego jaaka dithoto di tsena mo molelwaneng. BURS found it befitting to redevelop this significant border facility to lekalana la BURS le bone go le maleba gore le thabolole molelwane o se rurigatsa maitamo a rona re le BURS mo go thomamiseng gore re isa ditirelo tse di nonofileng ebile di sireletsegile jaaka re phutha makgetho mo ditirelong tse di mo molelwaneng. And of course, having done all this, we are able to maximize revenue collection. Go ya ka boeteledipele jwa BURS go nnile dikgwetlho dingwe tse ba di itemogetseng pele ga tiro ya dikago tse e ka wela. We have had, without mentioning names or besmirching anybody's name, we've had a few. Re nnile le dikgwetlho ka nako ya go dira tiro e go akaretsa le bo rakonteraka ba monogae ba re neng re dumelane le bone. Mme morago ga maiteko a mantsi mo go berekisaneng le bone tiro e sa wele re heletse kwa go ba molao mme seo se baka madiadia mo go wetseng tiro e. Actually had to give up on them and had to go the legal route which takes forever. Dikago tse diša tse di akaretsa mantu a babereki a le 198 dikago tse di na le maranyane a thobang dithoto ga di tsena mo lehatsheng leno mabala a metshameko le itshedilo mmele mahelo a beelang dithoto sekolo sa bana ba dingwaga tse di kwa tlase sa crash gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Pioneer Border Gate, Lobatse. Fa re tla ba sa sele dipego di supa ha tumalano ya peo marumahatsi gareng ga lehatshe la Israel le la Iran e tsweletse sentle le ntshwa gone ga nna le ditiragalo dingwe tsa go ikgatholosa kwa tshimologong jaaka tlhoka kutlisana e neng ya kukela kwa Tehran botshelo bo boetse manno metautona wa America Donald Trump o tlhomamisitse gore tumalano eo ya peo marumahatsi e tsene mo tirisong me a khala mahatsi o mabedi go ba bane ba ikgatholosa le go nyatsa maiteko a go emisa ntwa eo. Tona kgolo wa Israel Benjamin Netanyahu o dumalane le go emisa ditlhaselo morago go amogela mogala go tswa kwa go Donald Trump ba lefatshe la Russia lone le supile ha le manala a laotse go thusa go fedisa ntwa mebile le ka dira jalo ntle le go nna motshereganye. Amara Tumpatani ka tsa metshameko. Mothatso madume nka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa tshokologong eno a di simolola fa ka tsa kgwele ya dinao kwa gone lekgotla la Botswana Football Association le simolositseng semmuso itutuntso ya malatsi a matlhano ya bakatisi ba ba tshwara dino ya maikaelelo a yone e leng go tlhabolola le go godisa kgwele ya dinao ya bomme segolobogolo jang go tswa kwa moding. Itutuntso eo e simolotse ka mosupologo mme e tshwere kwa Lekedi Football Center mono Gaborone. Tshegofatso Malepa o latela ka pego.
fa mogela ba tsaya karolo kwa ithutetsong eo moeteledipele wa kgwele ya dinao ya bomme kwa lekgotleng la Botswana Football Association Tsholofelo Sethoko o tlhalositse fa ithutetsong e tla ka nako e maleba e mo go yone lekgotla le simotse maiteko a go godisa kgwele ya dinao ya bomme mono gae. We are truly delighted to have you. Re itumeletse go nna le lona fa le le bakatisi le ba tlhatlhella dithuto ka maikaelelo magolo a go ema nokeng maiteko a go godisa motshameko wa kgwele ya dinao ya bomme mono gae. Re batla go anamisa kitso ka bokatisi jwa batshwaradino. Ke letsa fa le ka ngathogana maitemogelo a lona go tsholetsa serodumo sa botshwaradino mono gae. Ithutetsong e ke go ipaakanyetsa isago ya go tlhabolola kgwele ya dinao ya bomme. Re dumela gore mo go rutuntseng bakatisi ba batshwaradino go tswa ko modieng go ya kwa dikitsong tse di fa godimo re nonotsha motheo wa tlhabololo motshameko mo lefatsheng leno. Kgolo ya lona e na le seabe mo kgolong ya batshameki ba rona ba bomme. Go katisa le go alosa batshameki ga lona go botlhokwa mo katlegong ya setlhopha sa bomme sa setšhaba. Our national teams. E rile a bula ithutetsong e semmuso mothusa moeteledipele wa bobedi wa lekgotla la BFA Tebogo Kamati a re ka ithutetsong e ba ikaelela go alosa bakatisi ba batshwaradino ba mo bogaufing ba tla thusang go ribolola batshwaradino go tswa ko moting le gore yo tla bong a gaisitse mo ithutetsong e o tla tswa katiseletso ya go katisa ga mmogo le go fiwa setlhopha se se botlana kwa tla yang go diragasa sa se ithutileng maithutetsong e. This course addresses the development of women football. It is because of such deliberate efforts. Ithutetsong e itebagantse le go tlhabolola kgwele ya dinao ya bomme ke ka maiteko a go fokotsa dipharologano le go akaretsa bana le seabe botlhe. Ga se kgang ya go akaretsa bomme fela mme ke gore le bone ba tsenye letsogo. Go tsenela ithutetsong e ke go ipaakanyetsa go nna motho wa bofelo mo tshireletsong ya setlhopha le go nna bafenyi. Ke go tlhabatsa karolo botlhe go ikita sehuba gore se e se ka ya nna setlankana fela se re se tsayang fa mme e re tswa fa re ye go diragatsa se re se ithutileng fa. Kgwele ya dinao ya mono e tlhoka boeteledipele ja bategeniki ba ba ikiteleng sehuba go nna le seabe ka go ntsha maduo. Who are committed, who are consistent in their contribution. Ba tsaya karolo ba le 33 ba mo go bone ba le 13 e leng bomme le borre ba le 20 ba tla nna karolo ya ithutetsong e ya malatsi a 5. Ithutetsong e ya bakatisi ba batshwaradino ke nngwe ya maiteko a dirwang ke lekgotla la BFA go tlhabolola motshameko wa kgwele ya dinao ya bomme le go akaretsa ba tsaya karolo botlhe ba ba amegang. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Go tswa go tsa kgwele ya dinao a re jaanong re lebetsa motshameko wa judo kwa gone mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa judo Sensei William Ndomboro a reng ga ana pelaelo epe mo ipaakanyong tota ya setlhopha sa gagwe jaaka se ipaakanyetsa go ya go phadisanya ko kgaisanong ya Africa Judo Open 2025 e tla tshwarelwang kwa Africa Borwa kwa Pretoria go simolola kgwedi eno e le malatsi a le 26 go wetsa e le 20 le bofera bongwe. Poshia Olopeng Mlilo o tla ka pego. Sensei Ndumba a re kgaisano e botlhokwa fela thata ka jaana e dirisiwa go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya diolimpiki ya ngwaga wa 2028. O tsweletse a re batshameki ba tla dirisa kgaisano e gape go kokoanya dintlha go tokafatsa maemo a bone mo sekaleng sa mafatshefatshe. Bangwe ba batshameki ba setlhopha sa Botswana ba tla dirisa kgaisano e go ipaakanyetsa metshameko e tlang ya Region 5. We know African Open is a very, very difficult competition and we started our preparation. Ga ke na pelaelo epe gore batshameki ba me ba tla dira sentle mo dikgaisanong tse. Re dumela mo go godiseng batshameki go tswa ko moding ke ka moo setlhopha sa me se na le batshameki ba ba botlana. Junior and cadet. So we take this opportunity to prepare them for the coming AUSA Games Region 5 in Namibia. Captain wa setlhopha Trish Khositsile o supile fa itumeletse go boa le mo setlhopheng se se tla emelang lefatshe mme ebile e tla boelela ntlha a phadisanya mo kgaisanong e. It's an Olympic qualification for us. So ya re tsenya mo di-rankings tsa di-Olympic for 2028. So ke opportunity ya la etona and di-atlete ka bontsi ba itumetse thata gore ba go participate mo tournamenteng yo cause ba bongwe ke competition ya bone ya ntlha ebile ke opportunity ya rona gore re tsene mo Olympic ranking.
e rile a bua mo boemong jwa batshameki ba ba botlana. Pine Morosile o ne a supa fa a na le tsholofelo ya gore ba tla dira sentle. A re batshameki ba ntse ba itlhokotsa fela thata, selo se se mo fang tumelo ya gore ba tla tla ka dietsele. I believe me and my team are ready. We're ready to get those medals and we look forward to re ikatisa fela thata go ipaakanyetsa metshameko ya Region 5. Re lebogela gore baeteledipele ba lekgotla la judo ba re akareditse mo setlhopheng se se yang Aforika Borwa. Metshameko e tla re thusa go ipaakanyetsa metshameko e mengwe e tlang. that with this work we'll be able to achieve good results. We'll be preparing ourselves even for the future. So even after these competitions we'll continue training because there are also youth games coming up. Setlhopha sa Botswana se na le batshameki ba le 11, bomme ba le 3 le borre ba fera bongwe. Setlhopha se tla emelela ka moso go leba kwa Aforika Borwa mme se tla boa kgwedi eno e le 30. Phoshaolope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. A re wetse ka dikgang tse di monate tse di reng naletsana ya monogai ya motshameko wa tennis Chelsea Chakanyuka o bone tlhotlhoetso ya go ithuta le go tshameka motshameko wa gagwe wa tennis kwa sekolong sa Hampton University kwa lefatsheng la United States of America. Go rata moeng buisane le ene. Chakanyuka yo na le dingwaga tse di 18 o filwe thotloetso ya dingwaga tse 4 ke ba Hampton University kwa United States of America. Kwa tla nna le sebaka sa go dira dithuto tsa Management Information System le go tswelela pele le motshameko wa gagwe wa tennis. Seo se tla morago ga phenyo ya gagwe e kgolo ya 2023 fa na fenya bosimega jwa kgaisano ya Botswana Open Championship. Going abroad, it's ya go tshameka kwa mafatsheng ke phitlhelelo e kwa godimo thata ka gore ke sale ke simolola motshameko wa tennis seo ne ile yone toro ya me. Ke ntse ke bereka ka thata, ke itumela thata ka gore le batsadi ba me ba itumetse. Se ne ile keletso ya bone go mpona ke tshameka kwa mafatsheng. Thotloetso ya bone nthusitse fela thata mo go fitlheleleng toro ya me. noticed and everybody is just inspired by me. Chakanyuka o tlhalositse fa thotloetso e tla mo neela sebaka sa go tshameka le batshameki ba maemo a kwa godimo mo lefatsheng. My journey has been good. Loeto la me la tennis le ne le siame. Tsatsi le letsatsi ke ne ke ikatisa thata gore ke nne botoka. Ke lebogela thata thotloetso ya masika le ditsala. Re le batshameki re bereka ka thata gore re kgone go bontsha lefatshe gore re ka kgona. Out and train and head with other people or play tournaments. They're there to support. Boinelo le go dira sentle ga gagwe go mmeile mo moemong a mantle ya go nna le bokamoso jo bo galalelang mo motshamekong wa tennis. Chakanyuka o solofetswe go emelela ka kgwedi ya Phatwe. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Go rata moeng a re tlisa jalo ko bokhutlhong jwa dikgang tsa rona tsa Botswana Connect tsa letsatsi la Laboraro. Go tsoka jaana le ka nako tsotlhe tswela o ikantse rona tlhola sentle.